Nginibingelele babukeli, la ngikhuluma nomzwandile waKaMkhize, inyanga encane le idume ngomuthe, inyanga le yathwasiswa udokotela uKhehlelisa. La ngithatha isikhathi ngahlala phansi ngathi uthi nginike isikhathi ngikhulume nababukeli. La ngithanda ukukhuluma ngetopic ekhuluma ngokuhlaba ekhaya noma ukwenza umsebenzi ekhaya. So ngithathe lo topic because sengibona abantu abaningi engibhekana nabo uthola ukuthi umuntu ade ehlabile ekhaya, wathi sehlabile izinto zakhe zabheda kakhulu. Abanye befika kumina bengitshela ukuthi bafuna ukuyohlaba, bafuna ukwenza umsebenzi ekhaya, but uthola ukuthi kunezinto ezingahambi kahle eDlozini. La into engifuna ukuyitshela abantu ukuthi before uthathe isinqumo, before uthathe isinyathelo sokuthi ufuna ukwenza umsebenzi ekhaya, qala uhambe uyobheka ukuthi lo msebenzi loyo uzohamba kanjani, lo msebenzi uwenzela ba. And enye into ayikho into ebalekile ukuthi umuntu uzazi ukuthi wembathwe ubani, maphi amadlozi akwembathile, noma wenza umsebenzi kumele uzazi ukuthi uwenzela abantu umsebenzi. La uthola ukuthi uma wakhe kade edlule emhlabeni izolo lokho, wena usuyahamba usiyomenzela umsebenzi, but kunamanye amakhehla ngemumva nogogo ngemumva abakhalayo abasakhalela ukuthi kumele benze umsebenzi. Mekwenza umsebenzi uthola ukuthi uma kade edlule emhlabeni izolo lokho wenzeleni umsebenzi, weqela abantu abadala sebadlula ngemumva. Lapho wenza izinto zakho ukuthi zibhede kakhulu, or izinto zakho uthola ukuthi zibe worse, uzuyibuze nawe ukuthi yazi ngiyahlaba ekhaya kodwa izinto zami asihambe kahle. Zama ukuthi before uhlabe or before uhambe emsamo uyokwenza something or uyowenzela iDlozi something, qala uhambe uyobheka, uyihlole leyo nto leyo, uyibheke kahle, uyibheke ukuthi kumele yini uhlabe, because khona abanye abantu uthola ukuthi akumele vele kahle kahle ekhaya ukuthi kuhlatshwe, ngoba meke kwahlatshwa kudlula umuntu emhlabeni. Suke sibalekela zonke lezo zinto lezo, mekuthi sithi umuntu akahambe enyangeni qale ehambe yobheka izinto zakhe, because kunabantu uthola ukuthi umunye umuntu emndenini wakhe vele kwakuthwelwe. So mekuthwelwe emndenini, mina muhlaba, the more uhlabe the more kudlula khona abantu emhlabeni ekhaya. So sibalekela zonke ke lezo zinto. Kuhle ukuthi before uhambe uyohlaba or wenza umsebenzi ekhaya uqale enyangeni, uqale ikubhekele ikuseshele kahle. Ngithathe le topic because sengibhekene nabantu abaningi ababhekene naleso simo lesi, naleso situation le. Uthola ukuthi abantu babuya kumina bengithethe mkhulu kade ngiqede ukwenza umsebenzi, izinto zami ziyabheda, nginqike nemoto, ngiluza amathenda or ngiluzini. So mina ngithi kulo muntu uhlala phansi nami sibheke into yakho, siyiseshe kahle, sibhekele ukuthi maphi amadlozi aphezulu kwakho, maphi amadlozi kumele wenze umsebenzi. Before wenza umsebenzi kumele siqale silungise kiphi kuqala, especially ngoba kuza lezi ikhathi zo December, abantu abaningi baya emakhaya bayohlaba, bayowenza umsebenzi. So ngithi mina before nahambe niyokwenza lo msebenzi, ngoba mina ngiphiwe lesi siphiwo leso ukuthi ngikwazi ukubhekela muze ngokuthi ufuna ukwenza umsebenzi, uqale ngikubhekele ukuthi lo msebenzi oyowenza uright yini, lo msebenzi muzowenza kumele umenzele ba, wenzele muphi ukhokho ukuze izinto zakho izoba right, kumele wenzele uhlabele ba ukuze izinto zakho zizophakama zibe right kakhulu. So that's why kade ngithatha isikhathi ngathi nginike isikhathi ngikhulume nabantu basikusondele lezi ikhathi zo December ukuthi abantu behambe bemakhaya bewenza imisebenzi. Ngiyabonga kakhulu. Udokotela uDr Mkhize lo engikhuluma naye uhlala kwaMashu kwa F eThekwini lo angitholakala khona. Inamba engitholakala kuzona 0611 853 1173, enye isipiliti 084 275 3359. Izona izinamba lezi engitholakala kuzona. Ngiyangithanda ukuthi umuntu mezofona efuna ama directions ukuza kumina, umuntu umefona like engangichazi kakhulu ngestory sakhe, ngoba abanye abantu ngikuthi ngifuna umuntu umefika la esigodlweni ngifike sengihlala straight endabeni yakhe engazi ukuthi umkhulu ngamtshela. Ngiyabonga kakhulu, Nkosibusise. It's the Blaqlife TV.